Kaliga. Nunga we kaliga. Dia ini pesa konser ya. Nak atur lah. Pun kira. Oh kira apa? Ha. Baik. Kita ikut tong ni. Sedih. Saya. Betul ko. Mua lấy gì mua thà bí đi mua đi. Tham cô xong cô xuống lấy chất tạt đi, xuống các tập tổng thống thủ. Ở đây thay kịp. Kau jalan lagi ni ayo. Kau jalan lagi ni ayo. Jalan. Kau bola ni ni. And joyous Independence Day greetings to everyone.
Adu thang puro adu. Mufudara tarik suba, Rajya Sarkar ki bhagidari tarong tamuchuri. Bharatna British ki minayot dara tarong mapung bhari. Chahi chani rong British ki loilam oyuna lerakhi ba Bharatda mikha ponpa pamdaba Bharat basi chakaya. Inkum jalisin hamaga jamapan nifugat tarik ki August ki tang taraga manga ngasigi namit asidari Bharat ki Numid adu niksingduna lebaga sige rajdhani amadi atay mapampungamagda ngasiyasi ningtam numid palan haraw parang pangtokari. Ngasi githormasida ikay kumnajaraba Chief Minister Sri Nongthomba Biren Singh na Chief Guest Moibiduna Jati Fire Service, Traffic Police, DM College of Science, Manipur College, Ananda Singh Higher Secondary School, TG Higher Secondary School, SSA Imphal West, Imphal Band, 1st India Reserve Battalion, 2nd India Reserve Battalion, Lieutenant Home Guard, male and female bands of Serbia meeting. March 5 Loira Bagatunda, Honorable Chief Minister na Officer Singh Yao na Manipur Police ki Mioy Singh da Chief Minister's Trophy for Community Service. Lieutenant Certificate of Appreciation for Outstanding Achievement in Disposal. Manipur, Deputy Commandant 9th India Reserve Mahila Battalion, Commandant Home Guard Valley Area, Superintendent of Police Prosecution, Sarangthem MPS is presently serving as an Assistant Director, Manipur Police Training College, Panay. And national flags and parameter of first Manipur Rifles Parade Ground has been hosted. It is instrumental in bringing India thus far in its evolutionary journey, but also hold within them the power and potential to enable Prime Minister Narendra Modi's vision of activating India by SI Abungthonga, DM College of Science led by Salmon Singh 4th semester, Manipur College led by Lawrence Thodam 4th semester, Ananda Singh Higher Secondary School led by Malavgar Bijan 12th Science, TG Higher Secondary School led by Silpa Laisham 12th Science, SSA Imphal West Angelina Kunombo. Honorable Chief Minister has arrived and will be given general salute. Jose, Parade Commander na Honorable Chief Minister da Parade Review Tawinaba Report Tawiragani.
Masigi Chief Guest, Honorable Chief Minister of Manipur, saluting Dais Hadotuna, Chief Parade, review the winner Bidabal Kushan Bahokre. Combined medium contingent to follow Western Bunnies. Manipur College of Science, Manipur College, Manipur Higher Secondary School, DG Higher Secondary School, SSA departments. Combined band platoons commanded by India Reserve Battalion Band, 2nd India Reserve Battalion Band, Loyana Home Guard Male and Female Band Sarogami. Saluting Dice terminating directly. May I look at Pinamalochari and uniform personnel may salute.
Ozzy Marine Commander Ashna Sarangkem MPS Assistant Director NPTC Lelochi Pilana Ozzy Marshwas Yopum Harba Fajarba Contingent English Bidagli Handler Detection Bidagli Bar Contingent BSF Contingent commanded by SI Ashutosh 29th Battalion CRPF. BSF contingent salami Piragani. BSF contingent holding salami P cranes Eloji guys Mangachadli Tunda Junction Piragriba contingent CRPF female contingent commanded by SI Jimsum Yaite. Holding Junction Piragli salami Piragani. CRPF female contingent holding salami P cranes Eloji guys Mangachadli Chadli Tunda Junction Piragriba combined Manipur Rifles contingent 1st, 2nd and 5th MR commanded by Jemedar S. Gopen Singh 1st MR. Holding salami Piragani. Combined Manipur Rifles contingent holding salami P crane Tunda Junction Piragriba combined Indian Reserve Battalion contingent 2nd, 3rd, 4th, 6th Samadi, 7th IRB commanded by Jemedar Lelexi. Combined Indian Reserve Battalion contingent Holding salami P crane Tunda Junction Piragriba combined Civil Police male contingent Imphal West Samadi Imphal East SI CH Purnachan Singh Imphal West na command Tunda Junction Lagli salami Piragani. Combined Civil Police male contingent holding salami P crane with Mangachadli Tunda Junction Piragriba 9th India Reserve Mahila contingent led by Women Sub Inspector L. Doibila. Holding salami Piragani. 9th IR Mahila contingent holding salami P crane Tunda Junction Piragriba combined Civil Police female contingent Imphal West and Imphal East Women Sub Inspector A. Devlana Matori. Combined Civil Police female contingent holding salami P crane Tunda Junction Piragriba Home Guard male contingent Senior Platoon Commander B. Yaim Sharma command holding Junction Lagli salami Piragani. Home Guard male contingent of the salami P crane Tunda Junction Piragli combined BDF contingent Imphal West and Imphal East SI Ambedkar Home Book Imphal West na command Junction Lagli salami Piragani. Combined BDF contingent of the salami P crane Tunda Junction Piragli Manipur Fire Service contingent Sub Officer W. Rajesh Singh na command Junction Lagli salami Piragani. Manipur Fire Service holding salami P crane Tunda Junction Piragli Traffic Police contingent led by SI Abu Thonga. Traffic Police contingent holding salami P crane Eloji guys Mangachadli Tunda Junction Piragli DM College of Science C. Simon Singh 4th semester na holding command Tunda Junction Lagli. DM College of Science contingent holding salami P crane Tunda Junction Piragli Manipur College contingent Lawrence Thogam 4th semester na command Tunda holding Junction Lagli. Manipur College contingent holding salami P crane Tunda Junction Piragli Anand Singh Higher Secondary School Abuzam Malayam Kitchen Class 12 Science na command Tunda holding Junction Lagli salami Piragani.
Singh Higher Secondary School, Hujur Salami Pikre, Tumda Junction Birali, Kapasna Girls Higher Secondary School, Silpa Lashram Class 12 Science, Kabata Ugana Hujur Junction Lagli. The Pashna Girls Higher Secondary School, Hujur Salami Pikre, Tumda Junction Birali, SSA Imphal West Contingent, Angelina Kudopam Class 10, Kabata Ugana Hujur Junction Lagli. SSA Imphal West, Hujur Salami Pikre, Lodena, Kasigi, Pajarabam, Harba, Majwa, Siparita Sida, combined adventure commanded by Sri and Project Singh Kundar, First Emirates Sarabyabini, Sarabyabini Band CD, CRPF Band, led by Head Constable Karul Teka, First Battalion Manipur Rifles Infal Band, led by Hawaldar and Project Singh, Second Battalion Manipur Rifles Infal Band, led by Hawaldar Asia Babu Singh, First Indian Reserve Battalion led by Hawaldar L. Shubin Sharma, Second Indian Reserve Battalion led by Hawaldar T. Gopengde, Homeguard Maiden Female Band led by JPC M. Orjit Singh Sarabyabini. Uniform personnel salute.
Housing, Honorable Chief Minister, Nasigi Chief Guest, Sri Nothubu Birin Singna, Manipur Police Kimiyoi Magada, Mathang Singna, Chief Minister's Trophy for Community Service Amadi, Chief Minister's Trophy for Anti-Drug Campaign Manasing in Beginning. Sri Loitongpom has shown meritorious and dynamic performance in his duties. He has played a pivotal role in capacity building in the district by actively engaging in many social activities to guide youth and uplift the society of Chandigarh district. His contribution to building confident and strong trust on the police-public relationship through community policing is exemplary and worthy of appreciation. In recognition of his sincerity, honesty, and total commitment to his duties along with spirit of self-sacrifice and upliftment of the community, Sri Sankarjit Singh Loitongpom MPS has been conferred the Manipur Chief Minister's Trophy for Community Service on the occasion of Independence Day 2023. Sri Sankarjit Singh Loitongpom. Sir, please. Sir. Presenting trophy, certificate of appreciation and cash reward of rupees 20,000 rupees. Sri Athopam Tej Singh ASI Imphal West, Manipur. Sri Athopam Tej Singh joined the Manipur Police Department in the year 2006 as a constable. He is at present Assistant Sub-Inspector over and above performing his assigned official duties to the full satisfaction of his superior officer. In recognition of his outstanding commitment to his duties and to serving the community, Sri Tej Singh ASI has been conferred the Manipur Chief Minister's Trophy for Community Service on the occasion of Independence Day 2023. Sri Athopam Tej Singh. Has been awarded trophy, certificate of appreciation and cash reward of rupees 20,000. Next is Chief Minister's Trophy for Anti-Drug Campaign. Sri Thokchom Bikramjit Singh MPS SP Kapching District, Manipur. Sri Thokchom Bikramjit Singh was appointed to the Manipur Police Service in the year 2007. He has served the Manipur Police Department in various capacities and is presently serving as the Superintendent of Police Kapching District. Sri Bikramjit Singh is a dynamic and honest police officer who has demonstrated a keen sense of learning and a spirit to serve the society. His role in curbing the menace of drugs by consistent detection and seizure of drugs and destruction of large area of illegal poppy plantation during his tenure as Superintendent of Police Kangpopi District is highly commendable. In recognition of his exemplary dedication and devotion in a relentless fight to uproot the menace of drugs from the state of Manipur, Sri Thokchom Bikramjit Singh MPS has been conferred the award of Manipur Chief Minister's Trophy for Anti-Drug Campaign on the occasion of Independence Day 2023. Sri Thokchom Bikramjit Singh MPS. Presenting trophy, certificate of appreciation and cash reward of rupees 20,000. Sri Konsam Nityaranjan Singh Inspector OCCDO Unit Thobal. Sri Konsam Nityaranjan Singh Inspector joined the Manipur Police Department in the year 2009 as a Sub-Inspector and was promoted to the rank of Inspector in 2022. Sri Nityaranjan Singh has been working relentlessly for the anti-drug campaign with professionalism, selflessness and courage. He led the Thobal District Police team that busted one heroin brown sugar manufacturing laboratory at Yaripok Chanumdavi
Mayalay Thobal district, huge amount of illegal drugs have been seized under his supervision in as many as 15 FIR cases, and also 19 accused persons could be arrested. In recognition of his exceptional contribution for a drug-free Manipur and India, Sri Konsam Intelligence Inspector has been awarded the Manipur Chief Minister's Trophy for Anti-Drug Campaign on the occasion of Independence Day 2023. Sri Konsam Intelligence Inspector awarded trophy, certificate of appreciation and cash reward rupees 20,000. Sri Iringmum Dorendro Mete Havildar, 2nd Battalion, Manipur Rifles. Sri Iringmum Dorendro Mete Havildar joined the Manipur Police Department in the year 2007. He is presently posted at 2nd Battalion, Manipur Rifles, Imphal as Battalion Havildar Major and is an asset to the department. Sri Dorendro Mete has played a remarkable role as an assistant to the special team of officers of 2nd Battalion Manipur Rifles, who is led to seizures of drugs as a part of anti-drug campaign of the government of Manipur. His prompt action, assistance and intelligence has made the battalion's special team to have registered maximum FIR cases under NDNPS Act and seized the maximum drugs in comparison to other MRN IR units of Manipur Police Department. In recognition of his professionalism, hard work and excellent devotion to duty for a safer environment and drug-free society in Manipur, Sri Iringmum Dorendro Mete Havildar has been awarded the Manipur Chief Minister's Trophy for Anti-Drug Campaign on the occasion of Independence Day 2023. Sri Iringmum Dorendro Mete Havildar. Presenting trophy, certificate of appreciation and cash reward rupees 20,000. Next is award for commendation certificate for outstanding achievement in disposal of cases relating to Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1965. May I request Director Forensic Science Ms. Roji Rajkumari and our team to receive the award. State Police takes up a number of cases under NDNPS Act as part of the war on drugs. Convicting an accused person debates highly on timely testing report of the sample seized by the police. Appreciating the necessity for urgent disposal of all such pending cases without delay, the state forensic team worked proactively and successfully cleared all backlog cases numbering 224 within a very short period of 4 months, while simultaneously clearing newly received cases, thereby increasing the average case disposal rate for narcotic to more than 100%. This enabled investigating officers to file charge sheets in time. The exemplary work done by Director of Forensic Science therefore deserves commendation. Once again, Tokomatang is the Loshinjari, Housing Honorable Chief Minister, Asigi Chief Guest na, Chief Guest Warren Habina Badnovichari. Ngasi Bharat ki adugumba Gujarat ya maroina Ambedkar ki matam sida thoi basumba Gujarat tarela Shubha Bharat na British ki loyalam sasandagi dinka tamkiban mit siki aulam sida martho sida kuman election viriba Honorable Speaker Shri P.S. Senator Honorable Minister Shri T.S. Bishojit Honorable Minister Shri Kamsan, Honorable Minister Shri Govindas Konthomsam,
Honorable Minister Shri Awang Yumai, Honorable Minister Sapam Ranjan, Honorable Minister Shri Sushindro Maitai, Honorable Minister Shri Dingo, Honorable Minister Basunda Kumar, Honorable Minister Shri Kasim Wasum, Shri T.S. Saub Singh, Padam Shri Awardee Padam Sauba, Advocate Generals, Honorable MLA Chairman Shri S. Rajan, Shri Kunjukeshwar, Shri Usum Jagan, Shri K. Ravindro, Shri K.C. Bomsa, Sago Sam, K.B. Devi, the Very Honorable MLA Shri S. Prem Chandra, Dr. Radhesam Yunam, Honorable MLA Ram Vibha, Haramzum Arun Kumar, Honorable MLA Sheikh Noor Hassan, Honorable MLA K.S. Lokin, Honorable MLA Tima Nalini Devi, Honorable MLA Sanji Singh, Party President is Sada Devi, Chief Secretary Shri Binit Joshi, Secretary Advisor Shri Kuldeep Singh Ji, DGP Rajiv Singh, Chairpersons, Government Senior Officials Singh, Additional Chief Secretary, Commissioner, Secretary, Police Ki Mukuk Thongba, ADG, IG, SPs Mayam Punama, Personal Punama, Assam Rifles Ki, Army Ki, CRPF Ki, BSF Ki, SIP, Lakpiri Ba, Officer Singh, Personal Punama, Manipur University Ki, Vice Chancellor, Zalo Kendro, Nasi Sakiba, Parade Commanders, Contingent Punamak, Yanamaruina, Isan Fishing, Aluga, San Passing School Give, Patam, I hope you will appeal about Punamak, their party contingents. The media is Pang, and Baton Pangana, Sumban, where function as you, Yobinable and Viragliba, Lino Pangayam, Punamako, Simulava, Baraki, Hudra, Katari, Subanington, the Milton, where I never told Masida. I am a Tarano, Seri, Hikai, no Seri. Baraki. Asumban Ngai, Huramasida, Manipur, Pajamiam, Diana Media, Kutanga, Mianda, Pabauger Bizari, in so placing a Samapan Nipu directly. August Tantara Madi Hoduna Sidulaba, Nintamaki Harao, Kayamari Palan, Horomasipanko to the lovely. Nasi ekor pangkok liba, ya ekor begini jambagi nomit palan thoram asida. Arat ning jambagi yahuda saruk yakiba, yakibi atau busing yorpanda, ikai kutulunya na sadat jali, ekor pun kami nasi. Kathok ko madi mareban musibagi wakalon galwanya na, Bharat ki miyam na, British lenga ki mayukta, lep pelajang lanting naki. Masagi wajib tidak bamri mamalian lepas kunci kathok kiba kaya tu na lepas kasibu ning jam lepas kama pahilong kibani. Barat basi kudi mana ning jam angbagi. Mudra ke tali lek suba paling thoda masih
leibak sin betulna pangthoknari leibak asida leiba mipum khudingmaki thawdang yaudana saukhatpa yaroi haibagi wakhalonda thawramasi bharat sin betulna pangthokibani azadi ka amrit mahotsav haiduna mamangi sahidagi sahi amasuna pangthokna lakri भारत ने निंगतंबा लेबाक अमा ओइबगी सही मुद्रा मंगा भारत बगी हराव कया मखंडोक दुना थौरमसी बंथोकनी थौरमसी त भारत की मियागी थोइदो के दोलबा इतिहास संस्कृति अमदी सापट थौरांग सुं मसक थोन माइ पाखिबा थबक कया उठोकनी थौरमसी की सरुक अमा ओइना मेरी माती मेरा देश हाइबदी एकोई लेबा एकोई इरमदो हाइबद थौरमस अमसु पांथोकली एकोई की स्टेट सिदसु डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता सिंगमदी तंदा लेरिबा डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता सेक्रेटरी फोर्स की पर्सनल सिंह स्कूल कॉलेज की छात्र छात्री सिंह सिविल ऑर्गेनाइजेशन तसरे ट्रुप सिंह यावदना हाइबा कठोखरबा अथौबसिंग अदुगी मफमदा सदांजलि कत्तुन लैकाइबुन उल्ली मसी अखोइगी पंचायत खुंगंग सिंह अदुगा ब्लॉक अर्बन लोकल बॉडीज मफम कयादसु पांथोकनरी हौरा मसी सरुक अमा ओइना अथौबसिंग निंगसिंग खुगुन सिला कला कम सेमदुना मफम अदुदा मियामना पंचप्राण हवाई मंगा की वासक लोंगनरी कलम ब्रिटिश समाज भारत लगी अमदी मणिपुर लगी ताथोनबा इंकम की होगा लमसम मसी स्वचौबा अथौबा अथोइबी कया यौखी अदुगुमलबा अथोइबा मियोइसिंग अदुगी वफमदसु एकोइ पुनो अमुना काय पुनो बुचरी मफम असिदा तिंगिरिबसिंग अमदी मणिपुर की मिपुम खुदिंगमा एकोइ निंग तमलबा भारत की नागरिक सिंह ओइना साथोकचर हिंगली लेबाक की मियाम न पीबा शक्ति अदुना लेंगा की अमदी मियाम की पुंसी तंगु लेतान हिंगनबा साफत माइके संसिंदुना मालेम की मियाम अमदी लेबाक सिंह मफम थोना लेनबा लेंगा सिंह तन्ना होडगुना लाक सही लिसिंग अनि सुना तरास रेटकी बीजेपी ने लिसिंग लेंगा तुम लाकदगी लंदम सिंह मियाम की युल खंग अमदी तुंगी अफब माइके बेंग थमदुना हबुक थोरो कया तौदुना लाकली मसीगी माहिना लंदम मसीदा हुकी बसही तरुक लोम असिदा वन ब्लॉकेट लेतबा खाना सनबा लेतबा लंदम अमु वदुना थमंग अमनखिबनी बॉर्डर मदि हाईवे सिंदा अहेम फोर्स मदि पुलिस आउटपोस्ट न सिंबा सिंग फेटुना आइन यादबा थबक थोरम सिंग सिंगनबा थबक सिंग पाइखली निहाती पुंगी सांग हंचांदुना आइन लेबर लेबाक अमा कोहेंदुना लेबाक सिदा लेबगी महाव प्रजा मियाम द पीबु ngannaba onajari साखत थौरांगी थबक हाइजब तारनसु नो थोंग मानबा लेंगा की अवाटबा मतम सांग लेरमनबा सिंगमदि तम मफम सिंग हुंदुना अनो बमायोन अमद प्रकुंगख्रे अखोइना सिंगी छोटा होरबा मियाम अमदि मफम सिंगी अवाट में खटुना मांगजिल थाना सतबा ngannaba budget ahen senfam hatna akhannaba miyan sanguna lakhi laiba sasandagi kanamad शिक्षा लेतना अखाप लेतना होनर लेंगा की थबक थोरम सिंदा अवाट पास होइबा लेतना मियाम की वाकलोन सिंह खांगोकबा थौरांग सिंह पाइकटुना लाक ग्रासरूट लेवल द कुंचदुना लेंगा की होनबा एडमिनिस्ट्रेटिव परभार सिंह हातुना मसोक तो होली होनर बिसिंग माही खंबा होगुना मणिपुर मांगदा संगत पीबे दिनबिरी बे पुना मगना लेंगा न खन्नब थौराम वारुन ड्रग्स हौदोकचखिबा कनागुंबा कांगलुक अमदि मियो यमबु तकमना नमखनबा नत्रगा मांगनब थौराम नत्ते अखोइना लंगा मसिगी मियाम की पुंसी लंथुम मरुने कोई चारोन सुरोन मुटखिदनबा लपटब थौराम में
war on drugs without quickly hand the Sarkar la 2018 the last part other the ekoi khoki bani adul matam sida drug na sathi na sohol la bana ro pe ya mayam limang uruga koi thengar ga leki bani adugumba sumnagi la kunthram laiba ekoi Manipuri ekoi marakta mioi la amagi marakta drug user werka yamna kiningai oiba ibanda lakhiba adugo loinana mass loina sinda foresting tugairaga poppy plantation to the aki bake for the koi sarkar na madu tangai padana Manipur miyagi singam de tamdale miyagi ge ngare koi na kya kursi amri tumi mirol kanuna baika chakri thangni Pakat na mayay ka nisan la sura ba inkal tiba lupan ti dia tiba ko na ure masida lenga na tumun na laiba nam khida bani hosipso ai secretary ba waron drugs makung phana mai pahan ba khona bai basi na ku projamiya da leire loine lai koi sarkar gi laibiri ba koi asset ba wafam set ba wariti Manipur gi भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मखादा निशा मुक्त भारत बाइकट को लोइना मणिपुर जो हाइबा वारन की कुठांग सिदा फत्तब मखल की सांग सोनिंगा बा तुंगी मिरो गामिंगा बा सुमद्रा कसे मणिपुर की मरु फंग मुतर पाइबसी ngasi gi ekoi lejeri ba sarkar sigi sab saba phire ba mani hai bu soi me amda ngasi no hung ning jage Khongthang asina ekoi ngasidi khara khai Manipur da thengaramba drug ki samesya du gi khara khai kan ma me Manipur si Bharat ki gateway hoiba asing har ga ekoi lei ba ekoi Manipuri singsi gatekeeper di Bharat ki saw prabha masing yaw prabha mioi crore sam nifu laiba Bharat sigi Maruina golden triangle dari drug usalari ba maya masigi phawdin do bomsi ko Manipuri lamsi akonya ngasi drug thingus na maram warkanda Bharat ki mainland areas ni tuki mate naharo singu kanaba family makoi go phatta drug ke koina na thoi nungsi jarwam tung kuding mak nioi bagi karam saw ba thawong kaya na maleng gi bahasa bi sabtam ai ngasa nung sa kigam kahel hai se ko khani asi nong tar ko matam da turel maya da level sil law sing ubiro muni turel da uji ising aruba uba khangro kaigi pakkat na sing kokthok khibdo maduna maram oir kanda akoi phatta ba coffee plantation to matam da thum hapsan ba fertilizer hapsan ba na leba si Joro raw loina scope oiram ni hoje long tar ko matam laibak singu oina loina turen ka tar khare lok ka tar khare yembi oina hai buje thane jara hoje turen ne ka chal ge silo me abi turel gi da laiba siltation lokta ka laiba siltation yam na mari le ko ko na ado nei koi ai gi lana gi ko ma gi lana gi ko hado lar ka da raja miyam gi ba Masigi mirol shoi da monda tungi mirol shoi da monda koi sabak to minna bai basi tangai khadien khali aduna single giri paisa lila maya pura mana umong ko ki ba umong yo kot ki ba aduga masigi mausa gi khal kai ba mayam si kanjuna khona bi ba patle ri bai sin na mayam su pokri pat pure khawal le ba mayam si kunjal laga ai gi ngaki Lungai ba yungi gari thamna ba yungi dukan sana ba ai chat lambi sat lungai ba gi mong sampat ai ba mayam si lep pe harga mausa na piram ba pon mayam si kai da thamna ba ekoi punna hona minasi haidana ekoi mayam da ingasi gi duma Bharat ki ning khatamba
Hangkiba sahi mudra dari Surabaya ke Numisida Manipur lebat ni yang lain hong hong sinjari sehingga district single ini umang kaya koplok na patok dan kopi hak kiba si climate ki bidung da yang santi na hong lahale ay biji panjaki bajuni aduna mayam na ay koi India ke citizen amoy na India ke praja amoy na India ki constitution na piriba madugi provision manungda ekoi habuk dominasi lebaran dominasi Indian constitution ki piriba provision der ki wang mada Manipur sarkar na machet ama prajamiya mai ke dongda laite ekoi totally Bharati constitution da lestoba Bharati constitution ki bakar sema sarkar ni aduna constitution ne yad bai koi habuk amata Gauroi hai basi masih itu gumba. Kau sudah tahu kiri, maka ada tahu itu sudah dia si berkemia dari hasil pijari. Lamda masih ki nusiraba nikum kudima. Lainnya kasih nih yang kudima tak tak lagi sana koi. Kono jaga lap ni. Yang Union Public Service Commission da perikhat hanba. Mapan dari siapa macam tu benar bisa sini dalam ekoi hosting class, hana virtual orang madu ekoi direct sudah dari universiti degi atau mapan degi faculty sing orang kan dari ekoi hosting tu bahu bertena IS, IPS atau central service sing dah ekoi lamdam sih macam sing kalau yang mana bagi ekoi coba tu dah lihat tu laki beri. Subject to correction, under UPSC exam preliminary da ekoi stage the need full matu your report another like subject to confirmation sugumba laiba home moya trination gi Manipur da mutat ko kidro mong da international football tournament kaya pajana to kiba amutat ko kidro mong da ekoi G20 gi kaya pasal koi mapan diri lah, kau mayam tu nak harau enjoy tu kiba G20 dah function tu kiba Duran Cup yang nama mula lepas tu Duran Cup Manipur lah agak sana kau tanda kaya pasal mayam tu cooperation di kiba mapan diri lah kau player mayam tu kaya dah harau kiba Miss Femina India Manipur history dah hantu na Sida pangkop na to kiba yang fajana lama betul masa itu kisahun aduh musik bahat tanah jaba wakal hauna jaba karena lagi warning jaba untuk karena thoga nama liam jaba bagi fungsi kaya mange lantum mayum makai kaya mangan tahle hujik kaya mana magi mayum dari pemlai tadana relief camp da sangja pemlong lei hai bapot kuno masya ay ngasi ko kuno misidage mayam da apel toningi lei di ba penda ba tahu kita berthabak tahu riba tahu pun masih ini ngasai hajar kita mana Indian Constitution ki lain riba magi provisional magi provisions itu gimana juga tanah raga Manipur sarkar ne nasi bawa dah ayah mohon hajar ke Bharat ki Constitution ne pilih riba hak tu ki sarkar amat pilih riba hak sarkar mana tahu aku tu dekhe koi uang malan sakti Madugi degi uang melana sarpa madana anytime sarkar si leiroi aduna hojik thoi ba thogo se ekoi wakal tanada badagi bap tanada badagi ana kuma vested interest haragi insin ba adu mapan ki forces kaya nama Manipur destabilize dong ba, Bharat pun destabilize dong ba kalau ba kemana ni lalu ya tu na, nasi kau boleh minta ki
ꯃꯨꯛꯅꯔꯤꯕ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯗꯣꯛꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦ ꯃꯤꯊꯣꯛ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯏꯐꯒꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯅꯥꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯣꯝꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯁꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯤꯡꯁꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯡꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯦꯡꯂꯝꯕ ꯄꯥꯝꯅꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯅꯕꯗꯤ ꯇꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ मोगी लेखम लहनबा हंजलगा महौसागी तंगदाब पुंसी लहनब पुनमक अखोई सरकार की माइकैदगी याम कन्न लेप लेतन होनजरी हुजी हुजी खुदक्ता होंजनबा याबदब जगासिंदुना अखोई टेम्पररी प्रीफेब्रिकेटेड मफम मरी मंगा सारी मदुदैदा मतम खर लेनबा अदुगु लोइना अदुगु सुबम सागम लेजेद्रबा पाइमा हल्लमन मयामदुगी इसासिंग अदुगिसु कोई खल्लगा one family one livelihood अदुगी मखादा मखोइदा प्रायोरिटी पिरकादा मखोइगी हिंगनबी लंबी सिननबे कोई कमिटी सेमदना होग्रे हयें तारीख 13 स्वाइदगी कोई अकन ममोंदा लेलिबा ऑनरेबल मिनिस्टर सिंह ऑनरेबल एमएलए सिंह कोई टीम खाइदोंना लेर कादा सेक्शन की डिस्ट्रिक्ट की खाइदों कादा चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंह जॉइन तौर कादा अथुबा मतमदा प्रजा सिंह रिहेबिलिटेट होनबा अदुग मणिपुर की हानेगी हानि हुमसलेदा इफेक्ट और सेमिट लॉन्ग इफेक्ट और नॉर्मल लाइफ में याद हजरन में कोई तुम बसाव लेकर आने जगनी कोई हयमक 16-17 से कोई मीटिंग में कोई ऑनरेबल मिनिस्टर एमएलए में ब्यूरोक्रेसी और फमगा वही प्लान या ठोगा कोई होने जगह मसीदा मणिपुर प्रजा मियां ने कोई साजो पीबियो कोई सपोर्ट होगियो हाई ना कोई मियां मसीकी सुबह फंक्शन सिगी सेलिब्रेशन सिगी कुदों सावलोरगा एनिया लापिल तोजरी अदुना नुसिरबा मियां पुनमक हौजिगसी कालेनगी माही मरो मरोइना फौ थाबा मतमनी लो वे याननबा अखनबा थोरांग इखोय लोखत खरे मयान है खंबिरमनी पेरीफेरी दा एडजॉइनिंग एरिया हिल मदि वैली की लेरंबा मिपाइनर बसुमदु हुजि भारत सरकार की ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की 24/7 मारी मॉनिटर तौबीबा एडवाइजर थाबी रखना अदुगा अतै दरकार लेबा मसाक मयाम थाबी रखना मसी नॉर्मल लाइफ तो कोई तब हंजलरली अदुगा सिंगी लमदसु चाना थंगनबा योरमदबसिंग हौजिक तब योबो होरके मखा तानसु मणिपुर मिया दैना अपील तौनिंगबसि मियोय बायबसे अशोयब मयाम अमसु लैतबनते अदुगा अशोयबसिंग अराबसिंग अदु नागनरगा फॉरगिव एंड फॉरगेटनेस मदुगी मोंग मियोयबगी हजरब साजत लिसद अदु कोइना उट्टे हर कांदा ह्यूमैनिटी सर्विस अथुबा मतमदा कोइ पुन्ना तौमिनरगा
हाने की लेरंबा मणिपुर की सकम 2000 में होने मिनसी है बिसिमा आई अपने तो बनी अदुना थोनिंग ने भी इरान असिने मरम वर्ग नुटी की हिंगुद संबा सान कोलम सिंह में जाते कोलम सिंह अवार्ड को लेने ना भाई कोई कंड होनरी से रेलवे कोंसान भाव द कुछ ट्रेन लाख रे मुझे आहार बना करे मुझे अनी सुबह लाख ने बगी कोई रेडी तो बा लगे अदुना कोंसान याम पसंद सेपरेट करे बदले जा कोई कोसे मापान दे लाख को कोरक ने बगी कहीं बगी थम करे वैसा तो सेशन दा उजे ले वैसा कोई नुआइना बा हेलीकॉप्टर सर्विस मफम पे यार कोई कवर तो उभरे अदुना आइना रोशन जर पदा मयाम ने अपील तो मिलबा मशीन ऐसी में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मागी पी की बात उम्बा मशीन की उम्बुद्राग तरह लोग इंडिपेंडेंस डे की बात सुन पी की बा माना ओहमनी बा भारत अमेरिका महासभ सिगी इरोइना माना हमजरी बा पांडम अदु एकोई मैम पुनः सपोर्ट होरकांदा ओइगदबनी माना हौजिक हाना वर्ल्ड की इकोनॉमी दा 10% लेरमदमसी 5% दा हाइगलकना भारत की इकोनॉमी दा चौबा साफू भी न पृथ्वी ओइना मसक खंगरे मागी वासर लाइव 2028 की सिलेंडर पृथ्वी की मनुंगा वर्ल्ड इकोनॉमी दा हम सुबा मफम दा भारत सोइना लेगिने है सिमागी कमिटमेंट ने प्रजा में हम दा भारत के मियां दा पीखिबा अद मागी याम डायनामिक होइबा लीडरशिप की अदुगी मागी क्वालिटी दुनसी भारत पृथ्वी की मयाम पुट मंगाई कोई भारत वासी सिंह हाने यंगम मियंग दगी रेस्पेक्ट तो ना याम अवांग बथाक यंग दनसी भारत की मियां कोई का सुनली अदुने कोई मागी लिसिंग मखादा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मखादा अवांग को भारत होखिबा सही निपान मापन सिदा हाइनिंग आई लेते ने कोई सेंस तो है कुछ कोई मांग कार ले माकनी लंबी थोंग की कनेक्टिविटी दा रेल कनेक्टिविटी दा अजगी कोई की इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की मतंग दा मान पीरे बमते मान नॉर्थ की दमक ना मान पार्लियामेंट दा को मतलब दा अवांग को भारत से मेरा दिल का टुकड़ा है एक थमोई की अदु मम्मा से तमनी मान है मसीशु मागी वाफम दा अवांग को भारत की हजर पल्ली अदु माना कोई को नुसीबा अगेंस्ट द पार्टी के दुबा लीडरशिप ने कोई मणिपुर को खनबा केयर तो भी बसे ए ममांग ले रंब सरकार मतलब तो बिदे ममांग ले रंब लीडर मतलब तो बिदे है मतलब तो ने तो भी अदुना आई मैं पुनः उसी थोड़ी बात होगा उसे नाम नुआई तो कोई पुनः victim ओइबा तो नतना लैदी बे कोई पुनः मक्सद तुम साबु खुंदना वाखल से नुनांबा लैबा दो अमा होय अदुना मसी हाबे नुमिसी लगी कोई पुनः मक होखबना होखगा काउथो नगे हारेगा मोगे ने फोगेस दिस तोलर काजा कोई मसी अमा तो इना नुसी जाना हारबना लेमिननरबा अदुगा मणिपुर ना सफर थनुगी मांग सनबा लिबलम दो हाहु मरी की गैप से मसे कोई मैन खदनबा एं दुम साद ने कोई कोने बिनसी है वो अपन से तो थमजरी अरोय गदा कोई गिनिंग जब के हराम नुआय पुरो कोने ने कोई राज जैसी है ना तंदु लिटाबा पापांगल कनबा मनी थोंगानबा सफर पर राज जम होय रसी है से ज्ञान थमनी अदुगा लंगा कसिना मियां जम पाइकल बैठा थोरम सिंदा अपेन पेन ले बसु उन यापाम पुरो पुरोमदी हफ्ते ने वारी साधना वारो शिनम कोरना कोने मिनसी मसी की जमा लंगा कसिना मदम पुनम का थो लाव हांग लेजरी उजी उजी तो इबो तो उसी कोई मी उन लेते प्रजा से ग्रीवांसेस
नोंगी मनुंगा इमा मेरा पाइबी सिंह क्लब की सिविल सोसाइटी सिंह एनी मकोई उनरगा मकोई ना पेंद्रिबा मकोई ना वारिबा मकोई ना नुंगाइत्रिबा मकोई ना नुंगांगी को मैम कोई उनरगा वारी सादरगा मोइदगी एडवाइस सजेशन लौर कादा मकोई थबक तबुले पे हुजिसु इमा सिंह वारिबा चिंगरिबा मकोई थमोजा लेरिबा नुंगांगा मैम अवाब मैम को मनबे कोई अदु होनजरी अदु होसु होनगी बेनी अदुना इमालगा को मुसीबो लोइना खेनब कया को काउथोना देगा थबक थौरम पुनम माइ पानो होनबदai कोइना नुमिनसी पांथोक की सब साब वाहन थोक ओइगनी ना खंजे अदुना निन जंबसिबु खुदो लोइना बिबिरंबा लाइव खबसिंग योफमदा इकाइ खुनुगी थौरमदु मसीबिदि मतang swai मैम जगी कायन नबिया थंगलिसरी जय हिंद cultural troops, very khaki performance equate yamna chagani events to mugi tata hasna log chage
Thank you so much for your kind presence.